basan dunia hitubang phat APA hatsung pathin ka thawba in ani na in muntina kanam te zo se atia frontline na imulawa ane sa jong adei bang ne thelowa frontline na gal sar ho nam mi te zo se gol hang thar o zo se chunga ki pa tho kan se te ke thone kaza naw chibai kan pe na hi salute kan bol na hi ke ka hi le pastor Thangneo ka hi in Kuki Baptist Convention na pastor kahin tu a hi Central Church says kanan beng lam ka a na ka to hi tu jing ka in video kan bol nom hi inam politics hi ipiham ti hi tamkhat inam lam kai zo sen adia civil lang hian lang arms lang hi jong alo mi pi te zo sen pastor ka to khom pi zo sen jong igyal khom ji de ke man thusim chom cha khat ka se no mi nei thuchi bu bung som ni lako chang som lege na chun hiti na ki sei nei vision lo na a chu mi pi te amang tha ji be athi nei where there is no vision people perish where there is no vision the nation mourns athi nei politics akitup lawa hele I politics hi vision nei lawa politics I bol kha wa hele inam mi te gan theina inam mi te kan hidinga hi ti hi islaya hi asai do subana pakai soi krista in Matthew bung som ni chang som ni langa a hui pi sem mi ti ala nam khat amal ama ki do to ki ti chu in sung khat amal ama ki do to ki ti chu I ti hi jong la lor hing loading hi hul hadi wa hi chip hadi wa hi ati na hi tonin lam kai ho zo sin anagal homso gang te thusim khat saying masang lai thusim hindu te mythology a kolho mythology a thusim khat ano me leng khat ano min leng ha ta khat ano min ama hin acha te hi thim zildingin lekha hildingin oza khat isu guru ako pi ta na hin kumhu na hin a guru hin exam hin boltan abanin exam han bol in hele alor hin so ke na ve ahin achai na hin exam hi pia bol samiti ahla amasang lang hun kap ding khat target khat hi asim pi ta na hin chilang ko na hin aki goal sa in lengpa cha te si sa ki goal sa ata pen pa hi thela akap sa ta na hin ta pen pan thel kap ding atia aloi san lai ta hin ozo puhin adong ina hi sein koi na mu am ipp na mu am sein atin adong ina hi ipsm ni ti an nang jong kamun kanu jong kamun kapa jong kamun kau kanau te jong abon chan kamu ve ati na hi cha chun akap sa ta na akap sa ala a target chu hil ta na hi aban kina kowin hitima ma chun adong kin ina amma pan jong asay bang asayan rasun akap sa na hela akhata po na iti hin ucha nga la chun li chun asay ki bang se dahin akap mo wa la bon sa na hil ta wen ahin la ala wa athum pen pa chun hiti na don bu ken bang kakap dinga nei koi pi target hiche se bo ku kamun adang khat sa kamu koi ati na hi hichpa na chun kabin atial akap ta na akap pha na chun a target a kha na hi isai sei do nom musi pyam ti ala vision target ipi han hichi hi kitchen ta inei ngai jin vision target kitchen ta inei pa tu a hi union territory pathen long se ne egon igyalu jong hi pon isopi mer hi tevin egyal do sa wa hi bowe hichu pathen thil go na hi tin jong elawe na hi ahla tu a hi union territory separate administration chu I target no hi ta ahla adang I boi pi ta lo de wa hi adang danga zet leveya phungla chang alo la amma organization sim hoiding let sading hat sading ti politics si danin akimuin hi mai thai chaga lungthim asuna ta na hi hichi bol lai sewa chu I target no si chu thelo de wa hi hichi ya chu zet le vip umam
phung thu chang thu in sung thu ama ki vai hom organization sim hoiding thu hi chu po hi i boi pi ta ban hele kolanga UT alole separate administration itiu chu I kha thelo di wa hi chi ja chu tua ikinep now hi bram union territory tua ikinep now hi union territory hin ibon sa ga chu si boi pi di wa hi cha ko na chun union territory imu tiang le hiam thel jo se koi di ema security force home de tai state force nei di wa tai hi tiang la chun hi chaw chun event di wa ta nai hi chini tiang la chun hiam da thal I koi so ke ba ibon sa wa hin khotha khat iman kin ba hi cha chu punia volunteer hoi nam super ha bon sa ba hi chi laya state force a chu pang the hung pang ding chu tiang le atha be society hi ki tha sim ki duty hi I target no hi ding hi an tun akibe na le I target no hi ipi ham UT akim mulo khana hele ke organization hi happen lang hoi pen lang ken dominate bowling kating kasele ke nam ke phung ke sangin vai homing kating ti lang hi target inei danubin ahun ke lang do ta na hele hi chi hi mihim lungthim asukhatan ade de ataw na mangho mute genthe ta ataw na mangho gonoi dai no ya taw na mangho pakai tha cho ho chi lungthim hi asukhatan na hi chi ja chu tunia hi kanam mi ten nam lam kai ho zo sen igel diu chu I target no hi even diu bo igel diu hin zet le be ya e hon in sung thui boi piu hi gang tai nga do ngai je hi chi cho hi lo wa hele tu hin mấy thai ho nu te ho tàu na te se ho tàu na hi ka nga ya hele ka lung thim asu kha chu pi ham pastor pu tu bang inam sung hi koi ta bang khanin ki chep na hin ne ya nam sung hi koi ta bang khanin a hin zu do a ama phat chu na ding a hin ki bola chuting le ama in chen na ding ham alol ama organization sim hoi na ding mai na a hin to a khulanga irin na diu gyalawa koi tabang khat na tong hong kha hele pathenen hi tabang mi chu sumang hen ti hi ka taw na wa hi ti hin ka koma ase tam he jing ta nei te se mei thai chaga taw na hi agui thung ding a hi ja chu tunia hi ti tabang chu hong than lo na ding ki gan so ke zet levaya ipibham imu so ke wa han chun imu khom le lu na wa na chun kolanga target chu I kha ta lo di wa hi a chai na le ho hi I neu che di ki khem che di itel do che di a chai na le mi swai pan di me thei ten swai ai bol di swai man di ki chep na changa I man di wa tai hi chu imu so ke wa hi ya chu I cha I tu te min soa manwa I cha bolawa gancha bolawa agam le se jo se ala pi di su I deiwam I dei lo di wa hi I dei lo wa hele target is I doi di wa hi UT with legislature ti bo su I doi di wa hi adang I boi pi ta lo di wa hi ke organization ki sim phaning ke insung ki sim phaning ating le ke area itiwa ipi politics neu cha chai bol ipi apha chom loading politics I bol ho hi nam mi ten inga ngai jin ai min politics a bola hele len ta hope lam len ta hope wa politics a bola target nei ta bola e hon politics I bol wa hele apha chom loading e ho sum ki ka ki to mo na ding politics am pi bol do ji bo nei chi koi mong ka dem na hi poi ai tyap na I nam sung ai chi pi politics ana hi na hi ja chu I target nu chu UT with legislature hin hi chi tai lo chu kamu to ka sewa ka thi di jong le ka dam di hala ipi jong le hi chu kamu ka sewa kamu chon lo di wa hi ti a ipanu ngai je nei hi ti la bong chun min an gel thei ding kai azo le ja hanam khan na se ya hala holanga I gal mi tiok ta ki ho to bin I gal mi tiok ta ti na ki ho to bin I pi bol khom ti thu sim tam pi ki ja ji nei ta ham jo ham cho lai ke het won go thim thima a galmi te to ki ho to thei a galmi te to ki ho to
ama ding phat chu mong ki ngai to anam hin zo do thei jong hi ihum kha di hum anom sai tai ai ta pana mi ko het masanga pana anom sai tan tu gya hi chi pi na lai wa hi ahin la mi pi te taw na hi aki khel tai i piam mi te ala kanam hin zo do thei mi om kha ala hi to bang mi chu politics follow politics sabai hin bol kha om ma hela hin bol ding mal pathin nang man achung thu na sei ding ti hi to a hi mi pi te taw na ta ji chu zami bela ningkum ma mi him te e ki bol na chu mel se wala hi nu mei nunga te se ki khen lawa chapang ki helawa ahan lu ta izep lu ta akewa i kalwa hi chan gya chmin mel se ta i bol hin ui cha gancha sanga jong mel se i ki bol ai tai hi chi pap chu dunia hi i bol khilo i ki po di wa hi Patikan ngayo te. Hichi chu iki bol hilowa politics I bol hilowa hele hicholo pap chu akhanga na cha na tu son khangin hichi pap chu apu ding a hi hichi ja chu politics hi nampia dinga bon sawa nampi huma politics bol ding number 1 ani na target chu peham YouTube legislature hichi bong chi target dio akala neo cha politics neo cha kitomo na himpodo thei politics neo cha zo se hi I pai la di wa hi ti tu nia he nammi te hinga katim no ma hin pathinin pathei bo halang chu jong le ijam te ken ka het lo wa ka sei khel nom ong khamai thein I chom jong le ikingai dam di win tem na ka hin ne bani pathinin ka nammi te zo se pathei na bu taw han